We are a continent of 1 billion people, but we cannot feed ourselves. We are a continent of young people, but there is a sense in which we have no faith in ourselves. We are a continent with resources like no other continent on earth. Yet there is a sense in which we are still in the ghettos of human civilization. Patrick Otieno Lumumba yamenyekanye cyane nka Prof Lumumba, umunyamategeko wa Kenya akaba n'umurwanashyaka. Ni umuyobozi w'ishuri rya Kenya School of Law kandi yanabaye umuyobozi wa komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri Kenya cyangwa se Kenya Anti-Corruption mu rurimi rw'icyongereza kuva muri Nyakanga umwaka wa 2010 kugeza muri Kanama umwaka wa 2017. Tell me whether there is peace in the Democratic Republic of Congo. Tell me whether there is peace in Sudan. Tell me whether there is peace in northern Mali. Tell me whether there is peace in Somalia. Tell me whether there is peace in Cameroon. Tell me whether the Europeans are not telling us what to do. Uyu munsi twabateguriye byinshi ku buzima bw'uyu munyamategeko ndetse akaba n'uyu munyapolitike wamamaye cyane muri Kenya ndetse no muri Afurika muri rusange. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Lumumba yavutse tariki ya 17 Nyakanga mwaka wa 1962 ndetse ashakana n'uwitwa Celestine Lumumba. Babyarana abana babiri. Kuri uyu munsi Lumumba bivuze ko yaba afite imyaka 62 y'amavuko. Lumumba yabonye impamyabumenyi ya LLB cyangwa se Bachelor of Legislative Law ndetse n'impamyabumenyi ya LLM cyangwa se Masters of Laws muri kaminuza ya Nairobi. Inyandiko ya LLM yiswe umutekano w'igihugu n'uburenganzira bw'ibanze cyangwa se National Security and Fundamental Rights muri rurimi rw'icyongereza. Byongeye kandi Lumumba afite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD mu mategeko y'inyanja cyangwa se Laws of the Sea yakuye muri kaminuza ya Green hano mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse akajya n'impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD yiswe Exclusive Economic Zone and the Use of the Elimination of Economic Zone. 1994, the United Nations turned away the Rwandese within 100 days. Anything between 800,000 and 1 million Tutsis and moderate Hutus were killed even in churches. Then there came a tall, lanky man, Paul Kagame, and his comrades in arms. I was there 2 days ago, and one of the best drives out of any airport in the world is to be found in Kigali, in Rwanda. And you can see, so that those who thought that Africans cannot do it, our color is innocent. Lumumba yari umunyamabanga wa komisiyo ishinzwe gusuzuma itegeko nshinga rya Kenya. Umushinga w'itegeko nshinga wanze mu matora ya 2005 ku ya 23 Nyakanga mwaka wa 2010. Lumumba yagizwe umuyobozi mushya wa komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa muri Kenya. Yatangiye imirimo ye ku ya 26 Nyakanga asimbuye witwa Ayolan Lingera. Komisiyo ye yatangiye iperereza ryinshi mu gihe cye, ariko nta n'umwe watumye ahamwa n'iki cyaha. Nyuma y'umwaka urenga ku butegetsi ku ya 29 Kanama umwaka wa 2011, Lumumba n'abadepite be 4 bavuye mu biro byabo nk'uko bisabwa n'itegeko rya komisiyo ishinzwe imyitwarire no kurwanya ruswa iherutse gushyirwaho. Mu kiganiro mpaka cy'abadepite ku mategeko mashya, abanyepolitike benshi bari banenze cyane imikorere ya Lumumba.
maze ku ya 17 Werurwe umwaka wa 2014 Lumumba yatangiye imirimo yo kuba umuyobozi w'ishuri ry'amategeko muri Kenya cyangwa se Kenya School of Law mu rurimi rw'icyongereza muri Kanama umwaka wa 2018. Lumumba yavuze ko adashaka indi manda muri ibi biro. Prof Lumumba kandi yamenyekanye cyane nk'umu-Pan-Africanist uzwi cyane kandi yatanze disikuru nyinshi zerekana ibibazo bya Afurika. Prof Lumumba kandi ni umukunzi wa Kwame Nkrumah, perezida wa mbere wa Ghana, na Patrice Lumumba ndetse na Thomas Sankara. Lumumba yabavuzeho kandi abisubiramo inshuro nyinshi mu ijambo rye. Lumumba kandi yibukwa kubera amagambo ye yuzuye amarangamutima n'imbaraga muri Uganda mu nama ya gatatu yo kurwanya ruswa ku ya 28 Kanama umwaka wa 2015. Fondasiyo ya PAV cyangwa se PAV Foundation yatumiye Lumumba kugira ngo avuge ijambo muri iryo huriro PAV 2015. Iryo huriro ryavuga ku miyoborere myiza na ya Afurika. Remember, in many African countries, the ballot has been abused to the detriment of the people, and the people are yearning for genuine change that will liberate them from the external colonizers and even the internal colonizers who are latter-day politicians who are using state resources to remain in power and to do the bidding of foreign powers. Muri iyo nyigisho Lumumba yagaragaje ko ahangayikishijwe cyane n'ihungabana ry'ingufu abayobozi ba Afurika bemeye kugera kuri iyo ntera mbi. Lumumba yavuze kandi ku kibazo cy'urubyiruko rwa Afurika ruhunga umugabane. Lumumba kandi yabashije ikibazo cy'ubukungu ndetse na guverinoma idahwitse cyangwa se misgovernment ituruka ku bayobozi babo. Lumumba yashishikarije abayobozi b'Abanyafurika guhagurukira guhangana n'ikibazo cyo guhindura umutungo w'umugabane. Mwaka wa 2017 Lumumba yahaye ijambo rishimishije urubyiruko rwo muri Kenya ku kamaro ko guhitamo ushize amanga mu nama yiswe Fearless 2017. Muri Nyakanga umwaka wa 2023 Lumumba yatanze ijambo nyamukuru mu biro byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 ya Economic Freedom Fighters, ishyaka rya politiki ryo muri Afurika y'Epfo. Ibi birori bikaba byarabereye muri kaminuza ya Cape Town. Cyakuruye imyigaragambyo kubera igitekerezo cya Lumumba ku bijyanye no kuryamana kw'abahuje ibitsina, harimo no gushyigikira umushinga w'itegeko ryo kurwanya abaryamana bahuje ibitsina muri Uganda. Nk'uko Lumumba we abyitangariza, ngo yatangiye imyitozo ya karate cyangwa se imikino njyarugamba mu mwaka wa 1975 kandi afite n'umukandara wa gatatu w'umukara muri karate ya Shotokan. Lumumba yanditse ibitabo byinshi bitandukanye byerekeye amategeko ndetse na politiki. Muri ibyo bitabo twabwiramo nk'ikitwa Kenya's Quest for Constitution. Ikindi gitabo yanditse ni ikitwa Call for Political Hygiene in Kenya. Igitabo cya gatatu kitwa An Outline of Criminal Procedure in Kenya. Icya kane kitwa Judicial Review in. Igitabo cya gatandatu ni kitwa The Quotable Prof Lumumba. Igitabo cya karindwi yanditse ni kitwa Judicial Review of Administrative Action in Kenya. Igitabo cya 8 yanditse kitwa A Handbook on Criminal Procedure in Kenya. Igitabo cya 9 kitwa Stolen Moments. Igitabo cya 10 yakise The Constitution of Kenya 2010 An Introductory. Igitabo cya 11 yakise Commentary. Igitabo cya 12 yakise Africa. Igitabo cya 13 ari nacyo cya nyuma yanditse yakise Angels Marash.
reka tube ducumbikiye aha. Nakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.